Znači na Maslinskoj gori smo i nalazimo se na ovom, znači južnom kraku Maslinske gore. Tamo je sever, ovamo je Maslinska gora, istok je iza nas, zapad je pravo ispred nas i sa leve strane nam je jug, da bi se orijentisali. Ovdje na Maslinskoj gori smo bukvalno iznad onoga što mi zovemo starozavetno groblje. Kad budemo bili na Sionu, vidjet ćete ogromno, ono ide još ulevo tamo, iza kako se razvija Maslinska gora. I to je jevrejsko groblje. Ovdje imamo grobove proroka, svetog proroka Tadeja. I imamo stare grobove koji su otkopavani, renovirani. Ispod dole vidite ovaj špic što viri, to je Avaselamov grob, znači grob još Davidovog sina koji je stradao u borbi sa Solomonom oko prestola. I još neki grobova tu u samoj Gehenskoj dolini, Gehemenskoj dolini ili dolini potoka Kedrona. Zašto potoka Kedrona? Pa cela ova dolina između Maslinske gore i brda Akrama, koja se zove Morija, se naziva tu Vadi Kedron. To je ta dolina Kedrona koja završava u Mrtvom moru, a prolazi pored manastira Svetog Save Osvećena. Razumete? Razvija se i ide prema istoku. I kaže se da ima nešto malo, to je tu Kedron poput ponornice i izbija malo vode tamo niže. Znači ovo je to starozavetno groblje da je sada se koristi i porodice ugledne jevrejske imaju ovde svoje grobove. Ti su najskuplji grobovi na svetu, koštaju $1.000.000 jedan grob, $1.000.000 evra, malo manje. I ovde vidite običaje, oni po starom običaju su njihovi grobovi bili ranije sahranjeni tako što naprave gomilu kamenja, svako doprinese kamen nad grobnom humkom, tako da me ne pitate zašto su ti kameni. Kad god dođu, svako ostavi neki kamen. I samo se tu, to su ujedno i porodične grobnice. Da li istina da to ima veze sa našom verom ti kamenom? Pa ima neke sličnosti jer... Da kažu ako Gospod dođe ponovno da ga gađa u kamenu. A, ne, to drugo, ja kažem, ima sličnosti sa našim domovama, ali mislim da to malo preteruje sad, da to nije tako, nego da to od starih običaja ostaje. Pa dobro, to je sad. Gospod je kada je ulazio na Cet iz Vitanije, Vitanije je iza nas, vrlo blizu. On je u Betfag, jednom mestašci između Vitanije i Maslinske gore, tu je useo na Magare i prošao je ovde pored. I vidite ovde, ovu crkvicu malu, sa neobičnim krovom, kupastim, pravo ispred nas, gde pokazuje zastavicom, to je Dominus Flevit, ili suze gospodnjih. Naime, na tom mjestu, vidite da ima kao jedan plato mali vidikovac, Gospod je pogledao na brdo Krama i na hram koji je postojao tada i zaplakao se i rekao onom čudnu rečenicu: Jerusalime, Jerusalime, ti koji ubijaš proroke, koliko puta htedoh da kao kvočka piliće sakrijem pod krila svojih i ne htedoste. I evo zato što nisi prepoznao dan u koji te Gospod pohodio, kažem ti da neće ostati na tebe ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti i tvoju će decu pobiti i rasuti. I to se dogodilo u prvom jevrejsko-rimskom ratu 70. godine, kada je Vespazijan, sin Tito, znači razorio kompletno Preorao? Da, preorali su, ali u tim bitkama opsada je trajalo od aprila do septembra. Septembra pada Jerusalim. Bilo je 1.000.000 ljudi unutar grada. Pojavi se čak i kanibalizam. Da uguši dete, da se ne muči, a oni ga iskoriste njegovo telo da pojedu. Čak i toga je bilo. Oni su, međutim, u tim opsadama i tim bitkama poginulo je dosta rimskih vojnika. Kad su Rimljani došli, konačno ušli u grad, oni su hteli da osvete svoje pale drugove i oni su ušli i zapalili hram. Iako sam Vespazijan to nije naredio, nije dao. Ali tako se desilo, znači bio je krvavi obračun sa puno mržnje i sa puno naboja. Tako da je kompletno razoren hram i kasnije preoran, a preorao ga je Adrijan kasnije, car Adrijan kasnije, kad je hteo da uništi i jevrejsko i hrišćansko ime.
tu je bio znači, mesto, dakle, proricao sudbinu Gospod Jerusalima. Malo ispod dole da su zlatne kupole, to je manastir Marije Magdalene koji je kasnije podignut i tu se nalazi ispod njega odmah Gecimanijski vrt, sad se ne vidi odavde. Gde se Gospod molio neposredno pred svoje stradanje za sve one koje je Bog dao da ne propadnu, mislio na apostole, na sve potonje i nas hrišćane. Kaže, ne molim se za sav svet, nego za one koji si dao. I zatim druga molitva, da ga mi moj izđovao čaša, ali nekako on hoće nekako kako Bog Otac hoće. Znači, to je bilo u Gecimanijskom vrtu. Na kraju tog vrta, gde je bila pećina, su se bili, bilo je i porodične grobnice, porodice Presvete Bogorodice Joakima i Ane. I tu su sahranjeni Joakim i Ana, a kasnije i Presveta Bogorodica. I tu je grob Presvete Bogorodice, a ova velika bela zgrada što vidite, to je u stvari manastir Svetog Apostolskog Stefana, sagrađenog blizu mesta gde je Sveti Stefan kamenovan od strane Jevreja koji su se raspravili s njima u hramu, izveli su ga iz hrama jer nisu smjeli da ga ubiju u gradu, nego van grada i tu su ga kamenovali. Znači to je Kedronska dolina ili Genska dolina, ovo se sve naziva, i u nastavku je Josafatova dolina koja ide tamo oko Siona. Unutar te doline ima neki hrišćanski, znači ovo je jevrejsko groblje, ovdje kod crkve Svetog Stefana ima rimokatoličko hrišćansko groblje, a ono tamo groblje koje vidite, to je muslimansko groblje. Tamo vidite zazidena vrata iznad muslimanskih grobova, to su ta zlatna vrata, 8. kapija, koju su Turci zazidali, jer su čuli da će tu treba da prođe Mesija, a ne shvatajući da je Isus Hristos Mesija i da je on već prošao kroz ta vrata. Razumete? Pa su zazidali da spreče jevrejsku Mesiju da uđe. Eto, zato, na taj način. Ali kaže se da će tu Gospod suditi, a mi ćemo biti ovde, svima nama. I već ćemo biti prepoznati gde smo, po našem novom telu. Sad imamo ovakvo, a novo telo će biti kako izatkamo dušu, tako će nam biti i telo. I onda idemo brdo Morije ili brdo Hrama. Tu gde je kupolova, zlatna kupola nad stenom, tu je bio hram. Tu je bilo mesto gde je Bog stvorio Adama, gde je Avram trebao da žrtvuje Isaka i gde je kasnije Solomon podigao hram, kasnije obnovljen posle Vavilonske sobe, podigli su Jevreji drugi hram koji je 70. godine razoren i tu je kasnije jedno vreme su bila i crkvište, odnosno crkva u vreme, hrišćansko vreme, ali kasnije to porušeno, sukobljeno između krstaša i Arapa i tu je sad kupola nad stenom, odakle oni kažu da se Mohamed vazdao na nebo na svom konju. I zato je to treće mesto, sveto treće po redu za muslimane. A Jevreji nemaju tu pristup, samo se turistima i hrišćanima mogu Jevreji da uđu, ali bez obiležja, pa i hrišćanima ne daju da imamo vidno obiležja i može da se poseti striktno je u 4 dana od 7 dana i to 3 sata ukupno, da se poseti brdo Hrama. Sada je nemoguće da poseti. Vidite ovu džamiju sa strane, na tom platovu isto, to je ta džamija Al-Aksa, to je džamija. A ona je napravljena Solomonov trem, tu su bili Solomonovi dvori i Solomonovi trem, tu je bila prva propoved apostola Petra, nakon silaska Svetog Duha na Sionu koja je tamo. Znači, tu je propovedao Sveti Petar i to je taj Solomonov tren. Sada je to džamija Al-Aksa. Iza toga, ispod, ne vidite, je zid plača. Znači, to je zapadni zid, ovo je istočni zid, a s druge strane je zapadni zid, najsvetije mjesto trenutno za Jevreje, gde ćemo ići kasnije. Stari grad, rekao sam, 5 km ima, zidine nastale 1517. Sultan Sulejman je podigao te zidine, odnosno njegovi građevinci. I u liniji ose zlatne kupole, vidite plavičaste kupole, tamo dve. Ona veća, to je iznad groba Gospodnja, a ona manja iznad pravoslavne crkve u hramu Vaskrsenja. Jer vidite tamo? Onaj zvonik beli, to je luteranska crkva. A iza onaj zvonik, malo veći, iza hrama Vaskrsenja, to je St. Saviour, rimokatolička crkva. Zatim kako idemo ulevo, u liniji ose Al-Akse imate veliku crkvu, sinagogu, izvinjavam se, sefardsku sinagogu i glavnu sinagogu u središtu jevrejske četvrti, sa ovom belom, vidite, beličastom kupolom. To je jevrejska četvrt i njihova sinagoga tu, a dalje kako idemo ulevo,
vidite kupastu, kupasti krov, to je crkva Notre Dame de Sion, uglavnom tu su Nemci, Franjevački red, ali Nemci i zvonik onaj. Tu je bila kuća Svetog Jovana Bogoslova i odmah preko puta uz nje je gornja soba, a donja soba je sinagoga da je čivo. Gdje ćemo ići sada, gdje idemo sada. I ispod skroz ulevo tamo, ali malo niže, bliže nama, isto ima jedan olovni krov. Vidite, ispod Siona, ovom linijom. Tu je, ta crkva se zove Svetom Petru pevac pevao. Zbog čega? Na tom mjestu